Ovaj video je isključivo zbog edukacije, pa bih vas zamolio da ne pokušavate ovo kod kuće, u suprotnom ja ne snosim posljedice. Dobrodošli na kanal Saznaj više i za danas sam za vas pripremio 5 oružja koja možete napraviti sami od svakodnevnih kućnih stvari, ali bih vas još jednom zamolio da to ne radite bez prijeke potrebe. Za ovaj ljuti sprej vam je potrebna jedna kaškica ljute paprike u prahu koje svi imamo u frižideru, neka vrsta visokoprocentnog medicinskog alkohola koje koristimo za medicinu i obično ulje koje koristimo također u domaćinstvu. Ovo ćemo sve otprilike staviti u istim količinama, promiješati te ostaviti da stoji 4 sata te uliti u neku bocu koja može da prsti u visokom dometu. Kada ovu smjesu nanesemo nekome na oči, to će ostaviti trajne posljedice i veliku bol koja će nam dati vremena da pobjegnemo i pozovemo pomoć. Ovo je vrlo jednostavno. Uzet ćemo neke novine, scrollati na jedan valjak, te taj valjak presaviti jednom ili dva puta i to spojiti gumicom. Kada ovime udarite nekoga, kao da ste ga udarali ciglom. U ključalu vodu ćemo sipati što veće količine šećera, ali vodit ćemo računa da ta smjesa ostane tečna. Tek kada ovim nekoga polijete, a teško možemo promašiti, to će ostaviti velike opekotine koje će nam dati vremena da pobjegnemo. Ovo je također i mnogo efektivnije od same ključale vode. Više ključeva na jednom privesku nam mogu jako dobro poslužiti za samoodbranu. Po jedan ključ ćemo staviti između svakog prsta, te nam to služi kao jako dobar bokser. Za ovo nam je potreban jedan obični dezodorans i upaljač koji ćemo staviti ispred, te stisnuti dezodorans i dobit ćemo jedan jako efektivan bacač vatre. I to bi bilo to u ovom videu. Još jednom bih vas zamolio da ovo ne pokušavate kod kuće i naravno ostavite like, ostavite subscribe i do sljedećeg videa veliki pozdrav!